Pening we nang le tumang no inili ke bang jasimet all karbiang long la pen di mahasaw aradapan la pen de all party hill leader conference chihek pen APSLC party hin pen si nang le tumang no nili nang ke klang chipik ji elam so tupik theni the thom na tumang nu than ben si nili pajut kok ji jasimet arnisi Assam along AJP Assam Jatiyo Porishod pen all party leader conference press conference ke do puthak jasimet rong robar lopen la PS along kachari la pen ke constituency leader kachari asongja po asongja piatum WhatsApp along si nang lo waret penantum la pen phone war telephone pen da nang lo la si jasimet central committee phan nili apar ke damji pubang mathathe muthe nili kachini analam pen karjulong analam pen se nili party aphan kaching hona joini itum APSLC long ke do arad aphan aning ang thin penang opposition atum kapancha mate kapachi ho theklong lo la si APSLC party ke bongo sena bang Akehai phan ki phlungji amen kang thani potumle pipolo alliance do thukok okhomia a party pen pusipolo matilatum ki ongdung thekre muchet atum si kaningi lobon thek the lu poke punu dagi mati hodi la sidak bangi tum buji nai alam bang ka buji ni alam thela son lo ho APSL sialong a president amasi India long kang tuina yang deng aboreng hoi pensia retire ta alang litalan kachini ni abang ke kalilo kachini abang phulo potsi alang lima thalo je kewangji MP election 2024 election along karbiang long la pendi mahasawara raphan ong dung avut pen kachipe hai ponjia phan polotang te tum party sik sidul kitab otan penitum APSLC det kachisong mangketum akisung do kok tahai ba undet unedet potemo itum ning choi mimi lasu kamat ha penajok itum party a president mathalo Assam along ta isi regional party in Tangrak mane ruling government phan kachedan hai labang so party AJP alang le tum pen chingki chingwai lo alang tum ke pen ka chingwai alam the Guwahati pen dak diphu wang si alang tum ghonta hi ni social alang tum ka chingki pet teblo aso ka chingki ka pet tebalong nili karjulong analam senang teman than po la pen asota fit polote alang tum bharia meeting thepo mane leadership training a type hoy isi extended ke hang ta dukok ta hai central committee bika mathabo malam ta dulobon asila so mathabo mahutsita itu mamunit kana hok dukok na pen itu mamuni kamang hu dukok na po hisap pen nang letu mangno nili nang iklang nang kok pa nili kachinia na lam nang letu manang than kang tunggela boson helo ho itu Assam Jatiyo Porishod a party Lurin Juti Gogoi pen chingwai lo ituma party a president central committee a president a pen a kongchun bang adun mei phu tum pen chenglok pen LA phli president secretary tum pen chenglok chingwai lin lo hadak pet tep lo ghontai niang bong lasi hadak alam theke klang bang ke kahinu ki klangkli polam the bang la lo Assamang bong empiang hoi longkoan makedo itum kithurgia tum chi sigding saidelo lapen Assam along samme ke ongdung political party opposition atum ke non alliance ke doya phan chingki chingwai bom lasi hala so alliance along langdam lu pulutang te karbiang long along jasemet India long kang tang nei BJP government ruling boy long ka chedan hai karbiang long isya district solong ka chedan hai ivi phikpen
Akehai kaching hon long ri long pat kaching hon ayo ni ruling government man kachit dan la so jok asama long ke do songja po tum regional party tum ta alang le tum mathalo je Karbi Anglong long ta isi Akimia party regional party ing tangkring do polodang de gomalo APSLC phan humri lo nang humri chingki ching wailin lo tumi dik petep lo aselang tum kachi chak kang bangke mepi khangjang nili karyulong at ngana bangke MLA la pen MP bangke itum isibet eklaivet pensi election chedan nang po penang tum constitution aron alu ke otan alu thuilong nitum thang na utpadun de council election lo tum na utpadun de pusi alang tum pen che chak lo pusi tumi dab hedjong central committee a VP pen nili ching kilong ase alang li nang thana teng pudela so teng te hinune la situm kedam tang emisha election horke tum laknia vote od dong lo mate APSL se hin pen laknia vote od dong lo la sinon election date pen ituma bangke joining program ke deng pen ame thang a party along ning kache the thai ka we det pen ajok itum APSL se party jasemet kiwang nang ko kalam the bangke lalo la sida ka bangke Karbi Anglong long ke ong dung social organization political organization intellectual atum tanang lang lo officer thedung tang lang lo che Karbi Anglong long det long ri la son sinang man lo ke damtang regional party ningkan sirkep ke rule pen congress ningkan krip hoke wang alon an avi to det BJP government bang pusike ong dung atum study lo di prolong develop olo mene la ni chini stame west la pen halapu bukajan pen hauraghat na thudam lo pute tum chi yenso meme abson sinang man lo nili hamren pen dongka ke damya phana ki sungdo nili de ki ong dung atum ki sungdo koklonon to war ke meme pen cheng lok pen ako pu hamren pen so cheng ha war ka phuria phana ki sungdo lo hamren pen amreng apart ka phuria phana ki sungdo lo abson sinang man lo asida ka bangke tum APSL se party long ke ong dung arada bangke nang join bom lo lasi tum long ke lakni avut bangke dukok je non MP lakni lak thum avut ke dukok je lasi Karbi Anglong arat APSL se funding ache the nei ke songja pi rat do an same itum ning ki binang ya lam the ma se ave itum council election ke itum ani sihat press meet ba press conference do det pusita itum thang ni bini lambe la pen PS president secretary atum penang phone nang lo la pen ke WhatsApp long tanang lo la pen constantial long ke ja songja pitum ta asi ilitum thang kamang hunia lamawe ituma sara tum ituma song long nang ja hem phu tum ke tong thek thechot itum phan thi ajirding de lo mane laya lam nang chingki linji nang che than linja phan itum a party long ke ja tum ta itum phan nga panohogya phan asap taning hang he lahelo itum ningi che theni mangke asi Karbi Anglong la pen dimhasarat itum L8 pho ke do song along area ke do song ya pido an atum stame itum party APSLC party phan ningki bi nang ya lam themat seve asi khaddo kawe Karbi Anglong la pen dimhasarat akar itum ke mang six sidul ke ituma phan jakong nang pilus tala so jakong ka chihar jak thek thedet ajok power ka chichini pen ajok itum Karbi atum pen nang kana hok itum tribal num pen kana hok do piglo asila so rona teng ka chi od longja phan mangke ani set lu rinjuti gogoi tanang tum kopi manang tumang ninghang ku kitabalong kitok kopi mala so teng nang tum check so not sita kita balong ketok pon pe hormu an along mangke tum pajir po pe pulute non ke wangji MP election mangke tum kachipe hai dunia phan akisung thetan pulso che charam se tum alliance ke dora pe ja phan chingki chingwai chepe keng pon atlo se tum APSL central committee pen mathalo jok ke mi walam lo yazida bangke nili mathadon frui lapen central committee tum nangke thanalam ateng polote lake kahin no alam thega we pilo daka ke mialam thelo sida ka bangke Karbi Anglong tribal ke doan lapen ke aku asamis okhomia Karbi Anglong ke doan ke itum APSL sia party long nangke jogdun
nang apejok dun petja phan se la AJP party tum ta itum phan alliance ke dura ba bangke nilike ning sampik khangjang lo posi central committee ta churo lo nilhin pen bangke la penaku assam long ta itum karbia tum ta ki ong dung ke do dim do Tezpur longson Sonapur longson Bichona Charil Ali longson itum karbi do pikoposi hadakta itum alam aki parjulong pen hadakta itumla AJP atum yong sadak candidate place dun polotang te itum karbi itum tribal tum la regional party phan wood pilo plote assam long ta Guwahati long se ka develop chot ba long prega prega se develop chot ta kapap fiadim do piglang assam sota chini la soposi itum ching thul rapet nang plang rapet nang poisa pensi labang so press conference bang ke dolasi opposition party ka prega tum komani ka pachi hodoi ladak asa dak itum ningki binalam thema sawe dak ke do pol hai lapen lahaya lam long itum ka churnia lam asawe asi dak bang ke komani mani ning na pe bobatum doi sadak bang itum ining chipi bob nilam tawe lasi itum ining theklong pen itum APSLC Central Committee arni siarni itum government wangwek pohalai lo karbiang long ra ka chini ni bangke der delo itum long athiki non khei ka chingru mopor khei det long ri kivir lo pubom pu bangke ke claim ki chok mana sorsa don bom pore chok chilu mati lake ruling government tum non Meghalaya border long meeting nang doi phan pendel ki kim long se chiklo yon susilobon tat non ap meeting du thek ko people lage dak do kamathani dolang bidam plut pen itumarat kupilo nang mathayi kupi nang puyi hala study nang kokmati la sida ka bangke aku isini li tuning ri thung tung pangdak det po itum ka chini signai la sinon September chiklo chitia chiklo tarik throk bang thuke ladake umpa weng langhem phia hawaralong boharia meeting thepo ratamei PBJ PSL se hin pen lage Sucheng Amreng Hamren town leader pensi organize am lohadak asadak mangke bangsuri ke formulu ke pachet tong ye phanil tum target lo lasi all Karbiang long east west asongja PAPSL silong ke claim sip asongja pi demandala chitia chiklu tarik throk bangke haladak itum bare meeting pialong nang che tong dun pejia phansi pining winang lutum la so Facebook live along penang lutum hada pachini lo la pen hala so a program along pensi penan alla makam ge tum theglong po la pen aluhi ke hangi ta penang doi sala bang ni li nonang than thelo asa dak bang mesen alam theli tum longji la sidak bang ke komane party ka prega nang pachi hudun tabji puke APSL silong ge dora tum ge lake manghu helo la pen aku manghu nang nelo hala helo nili nang tum phan ninge me penang than kang tunga bangke lasi tum ajir ding de lo posi ituma government ke wang long ya phan itum APSL silong ke kroi thi barat ken na hok ta cheterek long lelo la pen cheterek redet nang po itum kheya ki sung longri long para ki sung bang itum che char pen itum kam ke claim pinang posi itum ke mang chun che tik bangke lage itum ke arvia re che lang no lo lake lasi itum helo Kejai phan kang thurjia songjanang ke barlo lasi Central Committee wholesale la pen ke LA phlialong ke do songja pi la pen constancy koira truck along ke do a present secretary pen cheng lok women wing youth wing atumanta ha central pen cheng lok PS loike khaddu kawya songja pi tumta ninga chipa bob ninga chipi binala matsewe itum a party hello lelo ke hayar ni te bokhet lo posi itum khaddu kaweta la so songlong ke claim thip ja phansi nili bangso Facebook live him penang tum khaddu phanda tuning risi nililam theng ton ko kapre lam thia kam oil tum che than bom nang ja semet tumi digang bong lahaya puthak nang kar ju se puthak posi nili nang thoma nang thani busi penang we bang ke wang pen council election bang na odon de puel AJP ase alang le tum nang odun delo buse dak bangket che than lo mane nang than kang lo ase council election bangel tum chi odlong waji buthe MP pen MLA bang MP MLA ke tum dak ke jat Akehai jat asong jat party jat khela ji potome khela long lo dak bangke ase la dak la sonia election bang si tum alliance doi sa do po sita MLA ke mo MLA lo sita non ke bangi MP election bangke tum
pajir popi polutang te itum de bangke isialang ki theke wang long ke teng bangke akisungdo rak ong dung ni armu ong dung ni lasi asama so nang lang lo je karbiang long non mat kang tang kring a party plutelake epsl se party helo asalang le tumat halo asela so party long ke chingki chingwai pen lo tai tum mp all asama long mp sit kuan ma ke dosa me tum ke hayang ring bange the tanji pusalang tum che char lo posi karbiang long ta jasse met epsl se party phanang mane nang tas lo adake mane azc phanda chingki ke delo ba chingki lo mane salang tum na chunu ne delo la pena ka prek a party nili pupet pelo sta non pinipina keklang dong abangke social media pencheng lok keklang dong abangke epsl se party phansi theklong lo posi ele tuma adung wang pen ituma song penching kiching waisi labang swa putha ka press meet bangge pinang koklo lasida karbiang longrat kamang hunia lama sewe manghu helo businili nang tumka dui panda ning thebensi peneng wi labang swa facebook live bangke toni koklo kardom